Nana seye be maseye. Otofu jani be maseye. Odeyo. Otwa nanta na yebise bisa no. Ohinti pra kunti abunti akono no. Piao. Watu tia botia motia konfan. Otofu jana watu pia wo kodwo mu na mefre wo. Siedu achi ani nsembe kuye wasaya ni esro no. Enne enso biem panyimfo ene wonum ebedi nkomo esamhwa ya to panyimfo e wo mo ankasa fie wonum fi bubuwa no ene etie ntiwe amangwase nkomo ene edi be wura mu ne awura tetesemu na yesua enema e wo honum a enye asem ketwa wonum nseda enye nipa bia munnim wo mo e wo ye fidie yi so nanso no mpanyinse ka kun ye gine kwakua num ntino ebe mo ato mo num tu na afi ye bisa wo mu din ansana ye di nkomo no ahyehye so Embenfo mama nyina akwa aba mum. Mini ke mi se obe mpacho na ho te sei. Body ada room ne na na room ntimi ho ye pa. Mini abe ma na ho so e. Ho ye pa striker. Ye be hya na ansa na mami mi saudi obi won ma fei e na wo hwe wo ankasa e wo ye kasa mfonyini so. Pacho udi ankasa e de sei. We de mini ameda ase. Idia amansa nyina de num ya ne Kokofu Serwaa. Ami fili atwuma trede. Ena owo me adwaba atma. Ye menua me di nachi. Fe Kokofu ben awa monane. Amoni di na ade besi enye. Adawroma. Ami dia ni Kokofu Serwaa. Pia Kokofu Serwaa wagin hini agin tini eye obi onim de na odim tintimman ewo Abibirem Asanteman Nwomkro ene adoamu. Ono ye ni na hye. Ba ma na so e. Mr. Femina Nabafo Asari, the nation team Nwomkro striker. Ayofo na chese Nwomkro agokansie na ewiase nyina nke yakwa akosi anka Ghana Abibirem etim no no yenya striker wa hadada obe strike na nka ode aman enti Kokofu Serwaa ene striker ene ye ne wonu mahye yi obaako awedare ewo Nwomkro emu ene nasem obaako so awedare ewo ntwenekamu na ye begina ne fa ya na eye nigye edie eno nkomo na ebedie se ebia mo amobese ene na mafo pari bi anase ebia afahye bi festival ebaso ana bi kra obi na eware ne sa na machese bibia eye enigye samuo enwom no eno ho na ye ba begina na afi ya bonkomo na yetie enwom na nkasa bi ebi won nchemu bi wo hodo a ebesa ato ama no na afi wa kire mu na ya tinsemfua na wo mo de swai enwom no eyi pa enu ti nene ya baba be hye yi Kokofu se wa ye krado de Aye krado enye ye ninka ense wotwe dia mponte kwafa mo hata munkumachi to nsuo no obo awia owo abaduasa na osa agi abanyen e wo Nwomkro mu ye mfa na enhye ase Onyankompon na bo osoro ni asase wura no no Piao. Omiyankoto nso no onyame ye wotwe dia mpo nyame no no ye wotumfo do mankoma na ye koto sorry no Piao odeyo. Wacha ade nyame ode ne mapama ye wiase enso nipa yi ni boni aye onyanko tere bone ho amfa bone ntua ka na ode bone afiri ye omiyankoto nso no onyame ye wotwe dia mpo nyame no no ye wotumfo do mankoma na ye koto so no na ye baba mna ne awisie odi abansi beje ye mbomna ne o yesu ajenkwan ye mbomna ne wa piao ne abamna ne awisie odi abansi beje ye mbomna ne o yesu ajenkwan ye mbomna ne ye yesu e ukodufo na di akanismo ani ha ye mbomna ne o ajenkwan okodufo na di akanismo ani ha ye mbomna ne o osa benedie odi abansmeje ye mamrane yesu ajenkwan ye mamrane o yesu kwa menene be kwa yesu ba menene be ba ni yesu be kwa ma bibia dia ma menkwansu anom oboburu me ande woni ba yesu woni ajenkwan sa na wiase ahwekwa na obonsam bakwa atiasifonia ye do yimemusu echeni manta yesu katachie ye de akwaje ye ni o oje ahafo aja
ye de kwaji enio etweni monta Yesu katachie ye de me kwaji mi o odi ahwefo aje ye de me kwaji mi o aye onyame asase wasorobo afoyo ewrade boami o ye onyame asase wasorobo afo eja mo yani o eja maboami eja maboaye ejuma ye yo ewrade boami o ye onyame asase wasorobo afo eja mo yani o eja maboami eja maboami asase ya ponya mo yo ewrade boami ye onyame asase ya wasorobo afo eja mo yani o piao sabre mijiri se otwedi ampo nyankopon watenka wo so ahemem ho na me amira hu se gebeonom ene abofo aka no se omusiguru ho na omode omataban no pre nyankopon no so tia kunwam na se ya wa ya de na se we no aye de ye de bonyame abodin bonyame mrane no na ase dumedi na se ensemfo na bi ba komienu bi mame semfo na wuwo mu no ba komienu bi mudo na yenhwe nanka yafe yenko wura mu pa ase onyankopon na bo oso ni asase wura no so hu eno eyempaibo yana mebe no bi ebinum se yentimi mfa Nwomkro nyom enyinyame aye tiki yeshoma Nwomkro nyom pintin ene mnane ene dawuta edi yinyame aye bu ho anyum no boto no wonte ase odunta Nwomkro nyom de eyi ase nko ada bi se wote ya wutu mehwe wes na obebo na I said daughters of glorious Jesus won nyum bi a munya abotre bo mnane enyina munya firi edie ye muri mu nso ode aye a emrane ne nsem a akeka wode agina so ede yi nyankopon aye ama waye kukuruku ewo ehonom yeda se Africa dollars fo nyina guso a won mo hwe a enye asem ketwa enti ene de yiwuyam se de wusi yiwuyam no mu ade nyina me beto de amawo anigye enwom ade ahokeka ba ade ahosepeba ade anigye ba eye Nwomkro Abibirem ya Nwomkro Ghana man ya Nwomkro yi no mi jade ama one blaster striker afa munyemu na mumfa nwuma na me abusua de mete wanko na ha mitie pa semfo abaako mienu bi ebefama so ma me ne metie fo ehwa ye nte ase no muwie a ye beto amam no ma kire yi mu enti yenko nana seye be maseye otofo jani be maseye odeyo oto ananta na ye bisa no ohinti prakunti abunti akono no piao watu tiabo motu akonfan otofo jana watu piawo kodwomu na mefrewo siedu achi ani nsembe kuye wasaya ni esro no piao so hu kwadi akono prakun wakon wi ana mefre no ana sewa woni ba wose no kwaya kase anke hu kwaya breko suguo ana na himo na ase tutu na himo ana na himi nuamu menuamu buamu no na de cheda ase no ana bra sha ne baba onyankon so no ba asase alabum odeyo se no ye aho the best at anti de wo ye nyina ho no na bo him menuamu buamu no ohim nuamono menuamono buamono okay se mnane we ne ye mnane no buamono si ye bo mnane no na se we ne de ekọ straight to Asanteman papa condense obese enwumna sno se wo samnane ma adwene nyina ba wo so na se botaye pa mi se nim se de mi bekan wo ne be ya adwena titiru ne se ye wa Asanteman si ye to Nwomkro de a amabre nyina ati eye ne ne na si okirwe ni obrare nwoma so opim so tufo se tutu ije wo se ye de ni die ma no na ye di ka bone nsamra ne kakra ansa na obeti asim kura wati asim nya sa se de di supreme being ne de di ka ma no ya sa asi so ha ye we wono so ne supreme being te wo se ye de die ma no okay afedi mu ada ho pa yo ba ma ne wie no asate o ma me enwura ananto fie wo mro nana ta kwafa wonu aba kun ai mi shan show ai
abna usuwa woni eno nu aba kwa kokoro aye omro adie bwe omro omami enwuru omla omami enwuru kofi bi omro ejabi akwafa woni aba kwa Ishansho aye, Labin Serwaa woni eno nu aba kwa kokoro aye omro adie boy ya medawe aye Abibirem aye medawo wanyene be medawo enya ya funa ngo ba mi so boss wonko enya ya funa ngo ba mi so boss wonko aye medawo aye ye wa Abibirem na na medawo wanyene be medawo aye medawo ye medawo enya ya funa ngo ba mi so boss wonko enya ya funa ngo ba mi so boss wonko aye medawo Abibirem medawo wanyene be medawo aya medawo alafia tofie na na medawo wanyene be ya medawo enya ya funa ngo ba mi so me boss wonko enya ya funa ngo ba mi so me boss wonko aya medawo ana kwa mi apria to wanyene medawo rafo ba medawo aya medawo ye medawo enya ya funa ngo ba mi so me boss wonko enya ya funa ngo ba mi so me boss wonko aya medawo esemu saye medawo wanyene be medawo de ye sha asese sansan ye beduru ohene ba ye danwo no na sa fe ne ye de frefra agro no ti ye frefra dom so omomra ne ni agro nya sa e ho ne kakra no to ne sei omala omami enwuru omala omami enwuru anata omala anata kofa woni aba kwa ishansho aye anata woni no ni aba kwa kokoro aye omro adie oni aba kwa ni anu akrokrowa ese ni nua na oba wo ye kokorowa okofa ni nua ba ko ba me di agro na ba ko no oba no ne ba wo ye kokorowa e na wo kan ne se no anata oni no ni aba kwa kokorowa nanata oni no ni aba kwa kokorowa aye omro adie bue nso so mla enu ye din yadu adie omro adie bue enti bro ene na adu nso so mla emeka ho yese ye eni agro na ni nua ta akrokrowa na ode na ba no meka ho yese ye nipa be se nan ho yese wo omro lo nya wo de frefre ti we na betia wa fere nua ode na ka ho ode na ba sanity enti bro na ase kai kasahara okay ye wie no na wo ba second anwum etoso mienu e won so mete ma nya ye funa anwo ba me fro be basoma na oso wonko sanity o but wanya ye funa anwo be nti oso mi ba wonko nti wodan obi na wadidi ya medan we aye wa bi mreku ana medan wo wahene ba medan wo menya ya funa ngo ba mi so be oso wonko menya ya funa ngo ba mi so be oso wonko aye medan we aye kofi bi wahene ba medan wo brafo ba medan wo nti ya se nipa no onya ya funa ngo ba ti wono wo boa wo sho no nti no wo tonyomo no ahwa no ya yi na ye wono anya ya funa ngo ba nti wono no odano no wadidi soma na wonko sanity nyum na ano no ha etoda ya na mo ma na ye huhu se de ye ko World Cup yi enyum ne yete a wasin mitimi di masoa unti asemi fame mi be jao we de me mouse ma be senum flow wo de tonyum no kwa so kwa na du ba bia me fi se me ne mahwefo ya me a mia me de osiwie besi wo na nsemfo bia wo ma me fi se ye nti ase no se de aye we na ye de awom enti mejao ye be manu no katra mada bodue mu ye wo bo ni be mai katra mada bodue mu bo ya be wie bo ye
nana me da woni me didi o de sipra condense aso nana me da woni me didi o bo aye ya ba wi bo aye nana eti esa me frɛ wo abra franto hima eti esa me frɛ wo bo aye ya ba wi bo aja ba wi katira mada baje wa mna samwa na franto ni ba katira mada baje mo bo ya ba wi bo ye nana ma bo odio ale se pra condense aso nana na ma bo odio bo ya ba wi bo aye wasaye asante fonka brefo katechie ama be bodi mpo nana ye wasaye be mensiansu na wamo ama be bodi mpo ye wase bonsue ye asante fonka brefo katechie ama be bodi mpo nana ye wasaye be mensiansu na wamo ama be bodi mpo ye me frawa jimi so katachie ye me frawa jimi so brafo ba oyine be me frawa jimi so aye nana ye me frawa jimi so nana me frawa jimi so brafo ba oyine be me frawa jimi so nana oyine be ya me frawa jimi so aye nana ye me frawa jimi so nana aye boy me frawa jimi so brafo ba oyini be me frawa jimi so nana aye me frawa jimi so brafo ba nana me frawa jimi so bimreku oyini be ya me frawa jimi so aye nana ye me frawa jimi so katache aye boy me frawa jimi so mi urai aye me frawa jimi so nana aye wakumoncheche kununche kwampa honda urai ana wakumoncheche kununche kwampa honda uron kasa ase tutu fra bai onsani abai ojemi brose udale fra bai sani abai solio aye wakumoncheche kununche kwampa honda uro ana wakumoncheche kununche kwampa honda uron kasa na se tutu de fra bai onsani abai ojemi brose udale fra bai sani abai solio wakumoncheche kununche kwampa honda urai ana wakumoncheche kununche kwampa de uron kasa na se tutu le fra bai onsani abai ojemi brose udale fra bai onsani abai sorry o ye wakumoncheche kununche kwampa de urai ana wakumoncheche kununche kwampa de uron kasa na se tutu le fra bai onsani abai ojemi brose udale fra bai sani abai sorry o wokum chireku ampa ho ampon dawuro ariyen wokum chireku ampon dawuro chireku ampon dawuro nkasa nana sei tutu de fra meti asemfo bi wom na amama soma ye meche de meti ye no se ye nokura me wi a waye ne edi amamo wokum chireku ampa ho dawuro nkasa nana sei tutu de fraban onsani aban ofraban onsani aban okaso hini bi fraban se ofro apakan atiase na onsani aban ojami bo shewuda le fraban onsani aban sole ena wokum chireku no so wokum chireku ampon dawuro mom eno no de ade potinesi waye bibia enwanwa se osina obiti apakan ma eye sonko hwe ekuni ni abempom mo besoa no nti wokum chireku ampon na chebakam ti dawuro nkasa we pintin bo we mo ne se eni mekeka bo mo se ehu pa se uko eyase kwa na wohini bi tabakam no oba se de esi bubu ba no ya na ehu etuo to ndawuro bo pintin bibia ebo so wahu ti wokum chireku ampon dawuro mom na se tutu de fraba wonsani aban ojambi bro o shewuda de fraban osani aban sorry o so won se bibia ehu ba hanti we mpintin bo ndawuro bo we bo tina na betina pakam to obi ansole so wahunu eho no kakra no ano to ho ne kakra na ma menhwe bi okumun chireku ampon dawure nana wakumun chireku ampon dawuro nkasa na se tutu de fraban wonsani aban ojami bro shewuda de fraban sani aban sorry o
Me de manu ne nemua ehwe se me tache manu betimi afa ensem na esan se emu odu yensan ko ba ko biem na yenhwe se mahwefo minim se bi so ahyase a wono mpese wo musua cause aha na emu odu na ye me de yie pa enti ha kakra no yensan ko biem na yenhwe aye wakumu nchechire kunu nchire ku ampa dawure ana wakumu nchechire kunu nchire ku ampa dawure nkasa na se tutu de fraban wonsane aban ojemi bro hye udale fraban sane aban sorry o wakumu nchechire kunu nchire ku ampa dawure Asante hene wakumu nchechire kunu nchire ku ampa dawure nkasa na se tutu de fraban wonsane aban ojemi bro hye udale fraban sane aban sorry o piao mon nyumi sa enya nyumu akeka ye mpanyinsem o ena ensem emu odu nti wo so wuje obi a sabe wano aredare twi kasa na nkasa so obi a sade wo kan pepepe na se wo suan so afro bi ho a hye ye ne hunu mu se ensem na wo kan ensem obi ho a wote nyumu na ho de sa nyumu te sai sa nyumu do to no kwa asem ko ko nim de wo kan nyumu na na wo to bi me padisua se ivi kura ye ko bebi na akwa kwa na eto nyuma mbese mi potie asem kwa na wo kan na mi tie so mi ntie ne se nyumu na mi tie asem na o kan na wo se mi tie enti eye etiado pre wono so na ho na ebe etiado soi wono so etiado soi etiado epre oye ho na ebe etiado soi ye no so wa to ano no na se we de wanwe na akokoto no afikesie mu a obenya amane eni nti na me ka se ya Nwomkro ya to nyum no yesua nyuma yensua nsem ni yiye ene na mafo obia na me leader nde wo ye o se de ya fra betena he ye fra betena so bia anhwe obebre pa ya nyum asem na wo ka no obekere bi se mu kosa wantimi anwa no a ya wo ka na asa oba waso utu yiye tie ade ye free se emu odin a ye ntie no ye bebisa na afie bisa we tia do pre unso si tia wo tia do so na wo beka ne sei say ye no abetena atoto papa so no aso na ne na do so no be kire mu sei ni enti wo free se eye denti na ema bi yesa dia ma na ko balance ana bebie nso so ya ahomaso ene bi mu nso mesika do manim kan se bia meti wei ne mafo ba me ne ye adwuma me na me ye leader de wa wo no me che no ntimi ne me nyape ento fi se onyanyo ba ko ne miensa ono so apon ho on twensia adwuma ne ye mpon ho sika ne bi nti no apon ho o me hunu to na ko anya nwum no nwum agware de wo bo ne beto me bi ne ntimi ma agware ko se wie wonyo obi du mfo bi se bi obeso busa nyu bo Nwomkro che ifele buso ase ne be wi anu na ato babia ye dure no mepese wo de wo number no betodwa esan se school no se eguso a obi obeba bia akwanya ne da ho no mo arefo Kokofu Serwaa ena yeguso a ye ne ne ebo nkomoyi woni striker eba Nwomkro mu adoade a wo ye danso a se de beka ntwi kasemu no na se de wase afade ato no ho so no pese otete obia se bia kro to owo pe no na opesuosua se mo nso modwuma eye calling ni bia mbo a unni pe ope na untimi nya untimi ka wona eye ofre okay unni pe na untimi se meti wei nimde ne wo ho nanso me kosua firi baabi kosua me hwani ya ma ese nimde na me won bebile kura asa beka ho metuo mi am timi ya menwom se me kwa yi ase na me se me nto obi nwum a wato ana me nto nwa ho dada me metimi ato me ankasa me nwum maye tini nyina ye se ade no wusua hwani ye wusua no nyame di nimde no bi ka ho ma me mo akaka o de baabi a wo ka no obeso wo kire se ye baaye no ye ba asase so enya bi hu Nwomkro bui ya beto amankwa tetete nyuma ye nyina ya bebeto ya amankwa tie nyona ye bribi o ka se wo de nyuma ye beto ye to nchen ya Nwomkro bi atodwa enye na ono ana nwuma be wiase wa be ya bra ye betimi da ko program be bosome a ye beto ono nkasa na nwum woni ko wonwum be na ntia na se 80 something a ono ana sabi ebi wo kwampa sabi no wo se adwaye a wo dwaye ka bu wanu akwasi anabafo enwuma bo fafon bleme onso ne de nse eba once ba ntrim be kopɛ ho na wa mpe ba bia ntwere ngu a na afiri ntrim eto ne nwum wonu a wonsua wo ha yadoma ɛso ho na aba eti ne wonya to west ne ba ko mienu pɛ eno ano no
obedware awie bibia awie woni ne wo ho na no ofo ade be kina ye nwom obi timi de nwom bless ye nkonkoye tell bia ye ko studio ka bia timi ka eh we sie nipa no trewo te se de ti no aka west ne basa te se de ase de o ye fi ato wo sa wo be keka bom o west na wo ka no ebe ba na ye nwom complete at one kasa wo ti nwom na wo say sister no talent ne so eno na ebe ma wa ye good teacher no we no age bi dem se bia me de wo mo ampese wo mo ba na me kire wo mo ade no ye se wanya mfie baako anase mienu we de age bi anim so ya kula o so ya panyin obia o pepese obeso sua bia oba ye be kire no nyinya ne se wo ba bon woni abere e de wo de se oni se wo sua no usua so me yimi yama kire o kama asa me kire o enwom no so a me kire o even to me fla kwa na ma hima fomada wo mo ebi nim timi frɛ me ma me kɔ ekɔkyerɛ mo ntumefra ene enwom ni asa nyina bibia mu to bi opepa bia se obeso sua bia oba me kyerɛ no fa number no tudwa me pato my number ye fra na eba ye mpe na wa ha na wa ye ene ye twan you na ya wan you na debi ye pe straight 0246 29 1181 ye nye na sofo de ni bi 0246 29 1181 eba wo so straight me boa eba me so straight ba ko so ye 0240 06 22 47 0240 06 22 47 ni nyina so WhatsApp yo hwefo number na de atodwa no enye ahote number be fra na say bedin so de bia wo so yase de owo pe na ne yeye no wahi eye ofe esanse ba bia Nwomkro de maami we akwa akoduru no enne ye wo ye Nwomkro wo krom ha bia no wabra hemfo ebinom kra nya akwanya enchia opemso nsemu no Nwomkro ye atimi amomotimi achia wo ntema ase kra mpese me Nwomkro by force sanse meni so ade hu se mpese me chia ohene enu nti no ayade a akwanya ne so ba bia wutimi diwura enu nti ye besem obi obefre ne obi a nani abre no ope no se de edi ka aka no yade we ne beba wie nanso ye nya ne sa akwa be memo sa bagya nwum ne bi mu edi agum na afeye no yehu arafo ye guso a sese no de ye hwe enuma yeti yi nyina aye nwum a yetimi edidi agoro eni gie ebre eduru ebe ya kwaside ebetimi abaye aware ebetimi abaye puntu obi ase ebetimi abaye se namfa keka bomo ne agi anie ene ade nyina we de mesra awerho de enka ho enu ne eguso a ye nsese ana Kokofu nya sa enu ano no enti we no so se yetimi de sa ho pa yetimi de sa ene nwumi dam na entumpe so na ogena nya yetimi de sa pa agi ani afasha ase kwaside edwa bia wutimi to nto ba bia mi ja wagum na we na wo kono ya bomoden na wonsa ne yibi mi enhwe why ti wotu nyina na wi yibi na ye hwe se de ebesi akọ na ye so ebesua bi no yengusu ne yensua enti yenko champion yadi ani je ka se jina ma fo mu edwo champion yadi ani je ka se jina ma fo mu edwo champion yadi ani je ka se jina ma fo mu edwo champion yadi ani je ka se jina ma fo mu edwo yes ani amokwacho wa mu ni popoje ya mamu mose ani amokwacho wa mu ni popoje ya mamu mose ayena no poje Okofu Serwaa na no poje ya mamu mose ani amokwacho wa mu ni popoje ya mamu mose yes ani amokwacho wa mu ni popoje ya mamu mose ayena no poje
Serwaa Kokofu na no boje amamu mose ye sanya mokwachu wa muhonu boje amamu mose ye sanya mokwachu wa muhonu boje amamu mose ye na no boje Kokofu Serwaa na no boje amamu mose ai wasado ai Kokofu Serwaa die min sedana na jida mewo ai wasado ai ai ne ba Serwaa amen sado ajido bewo ye wasado ai sedeni banu no min seda o ajida dakam ye min sado ai ne ba Serwaa wasado ajida ye nana wani mu danso ye Kokofu Serwaa wani mu danso wache danso na ye deni anamu ai sentro tia Wanim Kokofu Serwaa wanim danso machiri danso Serwaa wanim danso machiri danso anam ye deni anamu ai sentro adintina sentro say the mercy me too mercy agi medini wachi so de asa park so wanim danso machiri danso te say enu nti no me de hwahwa me ho so wahunu me ya de so me yili me ho ye ni yie ti sister isentira tinwa wanim weye we de anya kwa so wahunu ti asande fo okasa bi sa sentira no so branti yesi ahemfie no wote sentira sa asal ho me hu be ofire wasa obi betuma hwendua sentira se de ngofo ka so wa ahemfie se yampa ngofo ka so onum yutu se yampa ngofo ka so onum se yampa enti oni ye no ebe kire de wo kan se de sitie enti enyem nwanwa ebia ne akoto se Kokofu Serwaa ba ba bi tonyum wotonyum na ne bi ko ababa ya wotonyum yi ho aba no Kokofu Serwaa na wotonyum kure ne ba sentira okay enso de ne bia ni meboa nse o maame no nim nyumto enyem nwanwa me moto no musa sentira okay ye be ko na ye be ya unsohwe ansa na ye be sode ayasode nsohwe ni nyina ne se ye NYANSAPO ye dwumadie ntitiw ne se ensem a ehinta atetenyum anasa atetesem ehintasem afutusem abakwasem eno ne ye nyina so amamere na ye bo ho dawru ti e pese odi NYANSAPO nsem a makan yi si ansohwe ne mosi mabese ba ko bi na fa dwen ho a atetesem afutusem abakwasem amamere ene adeye botai no ye ni so ade hunu ene ye sane ne badwen ba kwa so ye kikiri NYANSAPO a ye sane badwen ba kwa so de me etiefo ti dwen ho me ba etiefo na chese eno no enyasem keto akra je se mato nso hwe ndi amom we no nso we no esia na krata no ya tro akeka nsebisa no ye de ama wo mo sede wasi aben ewonwumto na wodi mu akuni ni ade no ode omonkeka ne yemamom na afe no ensohwe no sima ba ko penam de abo mo ye bebo aben no mu sesi a na afe no wo mo jade agum na won matonyum no ede amaye amiako sima ba ko na anu manya ne nte wo mo bomesum sesi a yi masote se wo mo wi enu nti no wei eye NYANSAPO official Nwomkro ebinsi da ye ne yedi kaye ne hanmo wo mo makari nyina pages no kote se wo maya obusua ne ha enti ye ne yedi kan na ya sete ye record no na afi wo modi so Kokofu papa aya hoboa sa aya yire de eni tete be se aduasa peye enu sima ba ku no waya yire de sa enti yanko eni arafo Kokofu Serwaa ene Black Star Striker omo se omo aye krado aye yire de a wono mpese wono de shares enti yankoi na yenkohwe NYANSAPO ya bibinwom ya Nwomkro no na yanko anim Kokofu ya ja ground amount Momra meti amamre monsam abakwase monsam ye adishia wo mo momra meti ebio momra meti amamre monsam abakwase monsam ye afutie wo mo obira meti emo abakwase monso Abibirem ye nsam asida ye nyansasem wo mo obira meti ebio momra meti amamre monsam abakwase monsam ye afutie wo mo
obia metie bio abakwasem so de brem NYANSAPO na de ba ya futie wo mo obia metie bio momra metie amamene mo nsam abakwasem nsam ya futie wo mo obia metie bio Kokofu sisi a no akeka bom a waye ne fala de atoza bia ntunu bebire na wo hu de mbesa me kire no enu ani kakra bi enti no saa no ya tunu bebire ani so bi mu no so mu a be de nya bia ye se agro no begu a mo wonwum bia mutimi de to eme ye kasa ye hu se agro de em se wo mo bepon mo wonwum bi sa ho obi sa ho ene se ye ba agro no na ebesi etwa yetimi ebu ha yetimi edimi ne ye nwom ebu wo so a wo obi a be ka agro no betwa ebi a enwom ne so no ebi a kan se ebi agro no koso na na mimi le na peja na se ebi wo ho sa mutimi de to twa agro okay ye beba ho fa wonama no biem na yemfa entudwa ewia na afeye ye de sa anwom no e de asore kra na ye ko ho nti number no biem a be so number no se de ye di ka aka no wo open no de wo di ka open dada o se owo opese o kire obi a ono nso wo ope na opese osua Nwomkro no asane bibia ka ho no obekire wo nti obetimi afre na me ya ye de etudwa iso ma me ye nko na cho number ne ye 0246 29 11 81 0246 29 11 81 ena ba kono 0240 06 22 47 0240 06 2247 nenya nso yusu WhatsApp mu bia be free bia se wa bucho wa ba bia WhatsApp normal ko be free se WhatsApp no moje voice note nso obi won ma ye nim tapo tinwan se yakasa ya kire ne ya de asen ne no nso musom eno nyina yesom bacho ne mom komodie ni nyina ye senta ewo Nwomkro ipese yebesua ene asa ipese yebesua esrem a wo nyina oba warefo ene be ma warefo omunye ready se obia epe empena be ma na oba nti ehon de medical ye fro nti nti na wafa namba ndia dika delete na yenkwenim maame afi fanyom ne na ye biwi ye hu ze de biwi ampa afi de na obusa me no se agro no egba na se bia emla so na ewose ye pon a yetimi tunwum bia obi bete enwo se enkofu yum bese mo pon we yetimi ko ye ko aduye ba ye ya kramo ye ko ye jadue ye bekro ye aduye ani ba ye ya kramo ye ko aduye ye jadue ye bekro ne bia de ono be fa ye no eno kwa yetimi ne yanwum to ma no si ye kra na ko ye wasida ye sie ono kwa ye sie o wasida ye sie ono kwa ye sie o kofi asale krabusia ma ye onsia bonya po ye kodo anamo ye twene nya ye wasida ye sie ono kwa ye sie o ozekwa ye sie ono kwa ye sie o eja asale krabusia ma ye onsia bonya po ye kodo anamo ye twene nya anamo ye twene nya ye ne ba ye anamo ya twininya ye kuro anamo ya twininya anamo ya twininya anamo ya twininya aye ya kramo anamo ya twininya anamo ya twininya pia na makra no yakra no enti se nipa na mo ne begoro ya na se mo begoro na agoro no se oyobi a onim kasa yie pa ono abehu onkra busiama ya se ye kwo ena se no so no se ebesi etwa agro no kura no a ene am ye dam timma so ana no mo wa change so ye aja ento otu no ba ko na ahwe ne nipa ne mfiriyo no ma wasa ma so biom to ba ma so bo so mu prepare ho so mu twa agro no o so mu twa agro no ma so ha no apre no so mu twa agro no so asa peja ana ye ne se twa
ade a waye ni sesi ama mate asema papa bi kan se nipa osuo no pa ne dwomtini na se we program ya mo ko ye se nipa na ahwɛ mu ye kura mbetim de nwom na ye no wase ania pa eno de wo be gi ni pefe sa na se mo ye nya se bia eno de pa na na so a eno de pa na ya na sa ne ma sa no me se de me ntanye bu o ha bu so bu a okwa agura na agro no akoya akorasem ana agro no mu agusia no mutokwa bia aba obuti bebusa nwu bia so won so anhwe ye na de sika echi na akoto a ede ye ba ye se me fansa akoy se be ma bia wu na akunafo mi enu akunafo bia ba no wahu wetin be bisa nwu me betwi baako ahwo ahiwa me dia me hu ahi dada ahwo ahiwa so wahu enti no ukototo sa nwum no sa na se ejiga obi ya wa hwe ya ye be wonu agro nyina ja do ne twekwa no kwa ba aso baburo wanu anyem sa na akoto ye na ne dia na ye ntanto sa so se wo so wa wo program wa wo fa wa agro no ka jo we do ko fam kra na se ya o sa okay ebi o so dia wutime to ebi o ha wutime to a emfa aha obi ama no no gina se do besi afa asia ato no so ye de hu pa na se we no kra se wo ge bi wa yie nase na ono nso ye obi a wonim Nwomkro pa obetim de ato aka tense wo koya wo nsia wachire ho asan kwa ye asa no kra no e kasa so omo mba be sua no mba e be kire wo mo asan kra wo sa no e kasa se wonum a wonti ase wo hunu to bu ha o de wo jejo na wo sa na obi obeti sim na se wo po kra no a wotimi de asan ye san ebi ni se mutimi de ye anya nka ho yes wo do no ye no opew no en de eno de nya nuru ho ye bedu ho okay mama monyema home na mompensi obi nom na ye beto aso da bi maya ade papa ese ye de si yakra se asare enti weni betimi kra kwese bia wo wagofo ma ne bi e na wo fa nyansa kwa so ka nyansa onko kra ni odim ofa mo no se mo ko tubo se bia na ba ko yi afem na se okore abusua ka chense mo bra so ampese mo ko na se ye kra abusua ba ye onsia bunya po ye kodo anamo ya twi osuo dia onsia burga se ase ade esa enimu abiribiri hanti ye koda anamo ya twi nya te no mpege mu kakra otimi ya ko ade ye ne ye ba ye ya kra mu ye ko ye ko ade ye jadu ye bakuro tenyum na woto na ni asale nyina akope ye ko ade ye ne ba ye ya kra mu ye ko ye ko ade ye jadu ye bakuro so hunu nese ye brende anyum ni sina mo ahu ye biem dia ye di kakra brada no ene so obetwen do ntwen ye di akra wa wie ye ko so hunu Kokofu nyame nshira wate nshira pa arafo Kokofu Serwaa waredare Nwomkro ne adoa emu keteka ho yo adoa no Nwomkro arafo Kokofu Serwaa waredare Nwomkro ne adoa mu na afi blaster striker na yebehia wo mu a ye ne wo mu abonkomo yi enwum yi a eba ye nyina de no kwasem ni nyina ye anigye de a areho de encounter saa nwum yi wintimi nkoto na eyi ase anase dwumade bi obi ani abre ase we nyina eye anigye enwum na ye de bremu ye kramo na ye de esi anum na ye ne kejebi da foforo beto aso na emum na ma ne de ma remfi se opedi a obefre na ono nso abeye ositie no de ama na de opese ohu bia no wa kire ama nso ohu midin ene abusua pani owusu aduomi ye mamu nyina mo ene hwa wogien ahenewa adeti ne ebube eberebe ne ebube ne be kra ne de na ye de ye nti sabi mpredwe so mesra meka o obisa woto na wo mena do baba no o wudi kisi wa wutu atwere so eba mi dija wa ne se yesi panyini wontena fie ema aseduamfo sabi wiasmo ewe mpanimfo se sabi se oyemu ya eno nkyere se fa yere che ba se ni ahia no kura me nya ne krama ba ko de be ko na beso NYANSAPO fu adidamu ewani monyam se anwamo aduane anyakopon no ama chechede krama fa ho mbrika no asan ho ka ya twere ni mu nyame nai eno mpo na agu afaso na de ya twere ni mu twiwe tonte ye no sa ne ya fa eno kre fa me na menya akwa sechire bonkum eba apani ne me mentuma yesi ni di Obama Obama
sabe mpanimfoɔ sɛ fɛfɛ na ɛfɛ sɛ wɔda mani bɛkɔ mmirika na ɔbɛsɔ ne nofo no yɛ sɛ bɛte atontia mpanin sɛ kuti kruku ni kruku kura sika ntwa de twa oti a yenya bisa kɔmfo hema